Muingi neo njira iria yagirire kuhurana na njohi thumu na dawa cia kulevya riu makiuga guikia andu ngono na huthiri aindo ici tikio kihonia. Ni mushimani wa Crusade mwena wa Limuru kaunti ya Kiambu. Norio haririo ni maafitha borithi cia wathani wa matura cia AP kuria maafitha ya borithi mahembeire njira ya kuhunjia na kwariria muingi nigo guteithiriria kuhukia uhuthiri mukiruku wa njohi thumu undu umwe na dawa cia kulevya. Hote gukinyira anake aitu airetu aitu aria morire njohi ni angi fangi angi dawa cia kulevya na tena angi ona miciao igathukana ni undu wa maundu ta mau. And so through githomo giki the point is ni kuhoera andu acio ni kumariria na kuma encourage na kumonia Ngai ni abendete na kumonia ni hari undu ungi mwega na wa fata magika kuri andu macenjetie na kunywa dawa ti kwa mwisho, kunywa njohi ti kwa mwisho, ni hari maundu mangi mega ni membere yaku ugia kunywa njohi no ngirumirira Ngai. Kuringana na rugamiri wa ruhonge rwa borithi guku matongoretio ni kamanda wa borithi cia AP Wilson Ruto na chaplain wa borithi guku Osborn Gure thina uhuthiri wa dawa cia kulevya ni undu utabatie kuhingirwo maitho no bataire kumathirwo kihonia kieru kuona kwa ihinda iraya ndukoretwo githira. Kazi yetu si kushika peke yake walivu, hata tunahubiria na tunapatia counseling. Tuko na counselors wale wana counsel wale watu wana shida, wale wamekunywa bombe, wale wametriwa na hiyo drugs. Mimi ningeshauri tu vijana tuachane hivi vitu, tuokoke, alapo tuke vijana wazuri. Na matikaiwe memenete tondu na ithuĩ twĩ thigari kana ko twĩ thigari turi andu na nitumendete na tutiraruta wira tumahe tumanyite tumanine aca. We are here so that nigetha tuhote kumateithia na nigetha koni uremetwo ni gutiga tugakwariria tugakwa free counseling tugakorwo hamwe nawe na tugatwara na thabarĩ na nigetha tugaguteithia uguo tangihota tukahota guguteithia. Aikaria guko makiria mbeu njithi na aria marikite mutondo-ini wa urebi mareiturura makigweta uritu wa muturire ta undu umwe urikitie ingi ao thina-ini uyu kuria mageragia kweherera muturire uyu indi ingi ao makaremererwo. Ani hakwa ni nyua njohi na njohi ti kuga ati tunyua ati ni uhondo wa ukona mbia tu ni uthio gathukuma igana kana ni thukome 500 mathina maria wina mo nyumba ndurahota kuriha mwana ni ucio maingatetwo nginya thukuru igana riu goko kanyua ga kurengerwo tari tunyua ga kurengerwo andu ona ni mareita na mundu ndareita ni guthina ati kwa meciria mundu areita ni mathire ngori cia muturire gutire na mbeca gutire wira gutire ki riu mundu tani gutura ndi hacura na mwana wakwa tore ninge hacura no riri nitugeragia riri guikara njohi-ini tondu wa riri ungika atia muturire-ini uyu ugakorwo na stress ringi ri na haria ni hererio kanyamu ri hau ni ukunda tondu gwika atia. Thirikari ikahoyo gutigirira na ingirira na guteithiriria mbeu njithi ya gucokereria miturire yao ya umutugo makiria kuhitukira kuhuthia garama ya mikarire undu mwe na kuhura njeki mbeu njithi. Okite guku nyute dawa thumu no Ngai arandeithia ndiroka ndirakora Crusade ndirahoerwo ndirahonoka ndirahoyagirwo niguo ndakua tondu ni nginyuire mihadarati ndigagithie gwa saitani. Ni meci maingi muno thirite ni undu wa andu kunyua njohi na dawa cia kulevya na gwika maundu maria matagirire tigana ina maundu macio nigetha turugamie micii itu korwo aciari itu ni meitangire nie nawe tutingire ho. Hadi ya Kameme TV ndeto ni Bataru wa Mwagi. Tukiuma kaunti ya Kiambu tuthie Kirinyaga, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni ruguritie kigina kia mwanya gia ciringi milioni 30 iria ikuhuthika hari kuhura njeki andu aria matehotete na aria mari na wathe. Akiaria thukuru-ini wa kothi cia moko wa Kameigua Governor Anne Waiguru augite kigina giki ni giguteithiriria andu aya kwirugamirira muturire-ini kuria ningi aheanite ite cia maguru kuri andu 30. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ithiete na mbere na mihango ya kura njeki andu aria mari na mawathe na njira ya kumahe ite cia maguru hamwe na indo iria marabatara. Kiharo-ini gia thukuru wa kothi cia moko wa Kameigua nikuo Governor Anne Waiguru anyitanĩire na andu aria mari na mawathe akiuga mbunge ya kaunti ya Kirinyaga ni hitukitie kigina kia mwanya gia ciringi milioni 30 gia guteithia andu aria mari na mawathe na aria matehotete. Koguo turabeana wheelchair 16 cia andu agima na 11 cia ciana na 3 cia aria mena condition iyo iretwa cerebral palsy.
Pia tulipatiana assistive devices 90 na crutches 16 na white canes 16, na pia tukakuwa na watu 4 ambao tuliwasaidia kuwekewa zile miguu tunaita prosthetics. Waiguru augite kigina giki ni gikumahotithia kwambiria biacara itiganite na mahote kwirugamira muture-ini kuria atugiritie bunge ya Kirinyaga ni mubango uyu. Tuko na wajibu wetu wa kukua ya kwamba tunaangalia hawa watu ndio wajisikie wako pia ndani ya kaunti ya Kirinyaga. Tuko na hizo pesa tayari kwa budget, na pia sheria ya vile pesa hizo zitatumiwa tumeshapitisha kule bunge, ndio sasa tuanze kuadminister, na nadhani pesa hizo zasaidia watu wetu kufungua biashara ndogo ndogo. Hindi ya igongona riri andu mari na mawathe 30 ni mamukirite ite cia maguru na indo ingi cia kumateithia wira-ini wao. Watu 16 ambao ni watu wazima, na pia wheelchairs za watoto 11, na zingine zile specialized ambazo ni za wale ambao wako na ile condition ya cerebral palsy tunapeana 3. Bunge ya Kirinyaga kugira speaker Muteti Murimi augite ni marikitie kuhitukia watho wa gutagikira andu mari na mawathe hari kuiganania mawira-ini na matigukorwo magitio magoti biacara-ini ciao. Twina milioni 30 million cia gutethereria andu aya, atumia, mbeu njithi na persons with disability na andu ange ma common interest groups kumatethia na biashara, gukuria biashara ciao kana maundu morimi kana maundu maria mothe mangikorwo makienda gwika ni undu wa program iyo itu ya empowerment. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie. Onjoria matanyihire 100 kuma itura ria Githii tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu ni marurunganite thutha wa kumomorerwo ibanda ciao iria mahuragira biacara. Onjoria yaria monjorithagiria mekira-ini ya barabara mokireire maabitha amwe ya thirikari ya kaunti ya Kiambu makiuga makoretwo nyitanira na muigithio mwe kumahamurithia. Magana ma onjoria mikira barabara-ini itura-ini ria Kisii mwena wa Thika marurunganite makimenereria kumomorwo gwa ibanda ciao, undu uria maugite ni ukumacokio kia-ini. Onjoria mayuirwo ni matuko ya maratindi na mathararitie mihango yothe ya biacara itura-ini riri makienda itua riao ria kuhamurithio riteanirio niguo kumahotithia kuhura biacara matari na wagagu. Ni kumakato makite tondu wa gukorwo kuri andu a biacara mahurirwo haha na ni biacara cia andu anini cia mbeu njithi. Andu aria meragwo ni magekirwo mbeca muhuko nio marambia kuhurirwo biacara ici tondu wa nyumba haria ngwiciri haria mwarora he nyumba iho irakwo no ri purpose yake tondu guko ni bara ya gwa thirikari ndigwiciria agurite nginya gwa thirikari tondu nake already mwene ni ambitie kugucia bara ni gutuonia saini ona akiarenda kuingata andu aya arehe container ciake na ndirakodemu uhoro ucio. Tunapigania haki yetu kwa sababu tumejaribu sana kwa namna nyingi ambavyo tutaweza kufaulu, lakini bado mambo yanaendelea vibaya. Moja ni kwamba tunatolewa mahali ambapo tunafanyia biashara, mahali ambapo tunapata majukumu yetu ya kila siku. Hatumuombi mtu, hatumuitishi mtu chochote na hatumuibii yote, lakini hata baada ya hiyo bado tunatolewa mahali ambapo tunapata riziki yetu. Maugite muigithio mwitura-ini riri niwe urenda mahamurithio thutha wake gwaka mwako hakuhi na haria mendagiria. Naambio ni mtu mmoja waondoke mahali na ninatumai hapa hii ni barabara ya umma ama ni mali ya serikali, na serikali ni mwananchi wa Kenya. Ninashindwa kwa sababu huyo mama aambiwa aondoke hapo, huyo kijana aondoke hapo. Kwa nini? Kwa sababu hajaguza na hajakalia broti ya mtu. Hajakalia broti ya mtu. Ile ombi yenye tunaomba hapa sasa hii ni ati mwenye hii nyumba ache akuwe na umoja na upendo, aweze kutuitikiza tukae hapa na umoja.
barua ya kuhama tumeletewa, lakini hata baada ya hiyo barua ya kuhama sisi wenyewe tukatamani tumuondokee nafasi apate mali hata kwake na yeye pia afanye biashara kama sisi, kwa sababu tuna upendo pia, hata yeye atupende venye tunampenda, lakini bado hiyo imeshindikana. Tukitoka hapa tunaenda wapi? Tunapeleka watoto wapi? Matogoretio ni masemutua ojoria mugite mangetheirwo ni ukia munene kuona biashara-ini ici niho methaga uboco wa kurugamirira mabataro mao. Walikuwa wamesema ni kesho watakuja kuzipiga. Wakizipiga sisi tutaandamana usiku na mchana, maandamano kubwa. Niko na kazi hapa, nimefungua ka youthman, nimefungua hapa nauza kabo na mawaru hapo. So mi ombi langu ilikuwa kama youth, nilikuwa naomba hadi hiyo ombi ifikie governor. Hapa tunajaribu juu chini kila namna yenye tunaweza kama ma youth kujiempower. Hakuna kazi huku nje. Haki isimame kwa kila mmoja, kwa sababu wakati unamtendea mwenzio haki kabisa, na yeye hata Mungu mwenyewe anaona kweli huyu anahitaji haki yangu, na mimi pia nampea haki yake. Ni maikiti hoya kuri thirikari kuingirira ngucanio ino na kumethera kihonia makiuga muturire wao ni ugutharara. Naambia watu na wale wanapiga wale wengine na wanapiga vibanda za watu katika Kameno, tunasema hiyo kitu kitendo ikome na haita happen katika Kameno. Tukiona, naomba Mr. Governor ukuje hapa ututetee, tuache kufurushwa hapa. Hapa ndio tunapata akiba yetu, na hapa ndio tunapata ile kidogo yenye tunaweza kukula na mafamilia zetu. Kuma itura-ini ria Kisii, gicigo-ini kia ubunge gia Thika, kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua. Na riu kurumira riboti yo tukwamba guikirio ro ringi ro hanini mwiroreri wa Kameme TV, tugicokereria ni ciigie mathako, ndugathie kuraya. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. We Ngai wahumukiire muoyo ndinda ya mami, agikuhoya umuhe hinya wa kunjiara na ukimuhingiria, agikuhoya umuhe hinya wa kundera na ukimuhingiria, agikuhoya thereme na ukimuhingiria. We Ngai wa mami.